Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Hakani katayo kalau may Presbyterian Secondary School kala penlong ya katayo tamasa juki kena neka school week kabalong ro kasien kabalai nado balas dang penlong ya ka haki arsne menchua ya gani kata masa juki kena school kabalatep kum ka third annual school week 2017 las dang nado ka arpun terek mentau benar risau ya kabala play perda dau presiden jong ka sangsan partai ka badang shumi thamai ka jela ka People's Democratic Forum uba Ivan Lumlang Marbanyang ringkat u general secretary jong ka ni ka sangsan partai uba auspicious lingdo mauplang ringkat ka jiran lang Uskatri ka managing committee jong ganika school ba HE Melim Umlong ki bor penya jong ganika school kino hikai ki kimi khpa bat ki khana school ya ka Laumei Presbyterian Secondary School laseng da ka balang Presbyterian Laumei house nam kar khandai spa khandai pusa bat ka jing tmu bakarpang ban pelong ya ganika school week kalong ru komsi benta ban pemi pisa na ka benta ka jing penkre ban rakhe ya ka jing dam arpusan snam jong ka school nek ka silver jubilee ka ban sasadang ya ka jing rakhe nandu ubna jemang jeng usnam 8000 kat khandai ni don kam ya ka jing nang ka jing sa Hagini isngi ke bamanta, namar ngi em hagajuk, kajuk kalayar ba, kayar kala syampang ba, tingi dan kam ban singauto, ba kajing kos kajing kia kadan kam, kajing nang kajing sak ni dan kam, kabalai kabakam kong sane hagajuk, hagajing em jong ubreu ya baro selensar kalong, ide balong kibreu kibat tibreu tiblei. Nala singauto ini ramba ila penpau menta, ba kabede bat kani. Nasutu kajing kamya bakat nang roy ikon bereu kat bakidang he kidang san namar benta balik syasar lai sitam jingmut mentala don kam ban penyar penhe pensan hapo kasnong Laumei kampat kut ngakali menta ngong ka he secondary jongpi ladon MK 11 bat 12 jong ladai ba next ba pia ban yeng hali jing jap hani Laumei bagi kena kibalai metrik kim dan kam show bali yang lang seselong bahla selong la jong kadam kalau ka jikr ku bad bakin ne yakini ke lai teli ki bile kran ngani ka por first red house and the first runners up in the blue house. So moving on to the best player from the basketball junior girl, Mariza or Alki. So can you guess who's the best player from the basketball senior boys? Then moving on to the Garambol senior boys, we have first Hosterfield and Lacrobon for the prize.